Ti parlok mentangan wan raj pi ya ka wei ka music video hang ne. Bangan pan sngo si pi. Namar kadai ka music video ka ba sngo tenan padu kata-kata. Ndrai bon na pedang jompi pim pat yo sngo ya ka ne ka jingruai. Kani ka jingruai kadai ka bala ak da I mariang bat I sartoni mensong te kumta don sakiwei ru de kinong simbanta ki banga klem tip kerteng. Te kumta ale ngin ya pej bat ngin ya snap. Kalau kumno. Parlok kani kadai ka jingruai ka basol tenan adu rata ndrei bun pat hap den jong pi ki ba klempat tip pat klempat yo iya kadai ka jingruai te nak liam senga ngaya rapi pi ban ben iya kadai ka jingruai no kani ka jingruai kadai ka kalau ruai dai ba tu ni mensong bat lai ka teng ya ka por baralen ha kani ka jingruai la don bu kinong esin menta I aktor komedi ndrei ha kadai ka music video di aktor I tes ba adu rata te ya kan ka jingruai la ruai ru da I ba Tony mensong ba I Turina syarap ke kalau ka jingruai terus nukenat ndrei I parlok kidang ina bertek ya kan ka jingruai wat la ka dei ka jingruai kepala kamslam te ngani pa ndak li ini minta pinsa kwa pan snap ya kan ka jingruai select ha po YouTube channel jong I ba Tony mensong sampai kan tu pinsa yo smo ya kan ka jingruai ka ba ila ai pertem por balale Dari jingruai kepada jingmut siap itu pernah punya pengen lihat ya kan ka jingruai yang baik ka video congah dari lapat man full ya kan ka jingruai apa ka channel jong iba Tony mensong kami arnut ya aktor mah bami eswa gabung susu Sasatan jing benut haba jing shem bun sili pangut jing thang jing snow si in klet kita baro kala syai perkan yo ba jing kmen ngin yo tenat syaki gini jingruai besar banget ya balik spek namo parlok spek na full video apa channel jong iba Tony mensong por balalek buat nemplet ya keteng sasoi na wood baik na wood kalau merukum kandat bagi kersan lang ya iba Tony mensong dan bagi project ke video ada visual sebut lele laban share laban like ban komen sudah kunjung prakasi ai ke jing kersan dan baik nang mengidiki prakasi nah semua tenat bahwa mengalihkan sedang kangkat no ndrei kayu iya ke jing kersan jong pi parlok ka channel jong aru Stingat bare madiang
wan ator kan sia deh. Wow, madiang ada nak sia. Menuki basmu tenat i madiang te sampai ya kenika video hapo ka channel jong ba toni song subhawan ai ke jing kesan jong kima perlam. Wan nom khap na ban like share dan ban subscribe ke tunjuk. Yang semadiang. Wow. Don bakit dan sepi kini ke cakaru sa komen semua. Kita ingat bakit. Te perlok ngan nom la ban pen ilot yepi hang ne hapo ka video je la dapi kwa ban yo sngo full song ya kene ka video ka ba om don jabri jabrau kum bakren mangah ne te pila ban page na po channel jong iba toni man song kum mangala ong nadu meneh te chu search baik hang tu sewat hang tu bala ai kerteng por bala lek te pila yo iya ka thumbnail jong imadiang hakman te subscribe hang tu sa snap ha mapi ha jing semua jonga kene kijruai kadai ke basmu tanap pa te don na pleng jong pik bala yo iteng ya kene ka video ru nomor kadai ka video ko bala kamslam ndrai ki babun hi kimpat yo sngo kimpat yo ban snap te mapi ki ba ompat yo sngo subha ban pek no kublai sibun kublai sijarngu nang yai kersan ya ki video nang ne sakman